Drage kolege, dragi prijatelji, dame i gospodo, dobrodošli u Etnografski muzej na otvaranje izložbe Etnografske mape. Ovom izložbom privodimo kraju obeležavanje 120 godina Etnografskog muzeja. Obeležavanje smo počeli od 3. septembra, jer od 3. septembra do kraja godine ima 120 dana. Trudili smo se da svakog dana na Instagramu, na Facebooku, na društvenim mrežama imamo jednu informaciju o događajima u Etnografskom muzeju, o delatnosti Etnografskog muzeja, o tome šta mi radimo danas i šta smo radili za proteklih 120 godina. Izložba pokazuje etnografske mape, pokazuje proces digitalizacije, nismo ga još završili, digitalizacije baze podataka Etnografskog muzeja, odnosno u bazu podataka smo davno ubacili podatke, ne mi, nego baš Miroslav Mitrović koji je autor ove izložbe, a kako čuvamo informacije o predmetima vidi se na ovoj izložbi i kako ih čuvamo je jedna stvar, a to nam daje mogućnost da tumačimo kulturna dobra koja su nam poverena. Autor izložbe je Miroslav Mitrović, muzejski savjetnik. Katalog za izložbu je uradio Zoran Đorđević, dizajn je Marija Jeftić. Molim Miroslava Mitrovića da nam kaže nešto više o ovoj izložbi. Dobar dan svima i dobrodošli. Ova izložba je izložba 120 godina istorije dokumentacije Etnografskog muzeja. To je nit koja povezuje sve muzejske radnike. Sad, izložba o dokumentaciji, ali dokumentacija može da bude i dosadna. Obično su to izuzetno zanimljivi papirići, inventarni kartoni, metalni ormani sa fiokama koji škripe, ali možda ova izložba neće biti tako dosadna jer su upotrebljena moćna sredstva savremene tehnologije i odlično postavljena izložba. Etnografske mape, to je ideja koja je dosta davno kod mene bila, međutim 2005. godine smo napravili prvu etnografsku mapu, Resavu. Ja i Dušan Gvozdenović, autor svih digitalizovanih mapa, elektroinženjer, projektant i programer GIS sistema ili geografskih informacionih sistema, mi smo planirali kad završimo mape sve i sve predmete naše iz muzeja povežemo sa mapama, da krenemo u jedan zanimljiv postupak, to je znači 2005. godina, mape se još ne pojavljaju toliko na internetu i na svim tim pretraživačima, da izmapiramo, na primjer, od početka ljudskog roda, iz Afrike, Južne Afrike ili Etiopije, pored Rodezijskog jezera, znamo, rodio se Australopithecus, mali, od tate i mame, pa sa svojom generacijom se polako širio, sve bi to mi pratili oblastima, pa se onda kroz niz metamorfoza preko Homo habilisa, Homo erectusa do kromanjonaca i neandertalaca i na kraju do nas, do Homo sapiensa, raširio na ove prostore. A s druge strane pratili bi i Bliski istok, gde je Bog stvorio Adama i Evu, prve ljude, pa su oni polako razmnožavali, širili i mi kao njihovi potomci smo došli kroz nekoliko vekova ili kroz niz vekova do današnjeg trenutka i srpskog etničkog prostora i etnografskog muzeja. Mi to normalno nismo uradili smo samo 19 etnografskih mapa, finansiranih od strane Ministarstva kulture, ali ostaje budućim generacijama da ovu zanimljivu ideju, ove nepisane narodne mape stvorene na terenu, oni završe i daju na korišćenje svima. Moram da se zahvalim i onima koji su učestvovali u pravljenju ovih mapa. Prvo, to su prvi kustosi, direktori, upravnici Etnografskog muzeja, Sima Trojanović, Nikola Zega, Borivoje Drobnjaković i svi kustosi od tada pa do današnje naše generacije. Prvi kustosi su u svoje inventarne kartone upisivali jednu oblast koju ćemo sada, neko je već video, neko će da vidi. Znači, ta rubrika se zvala Odakle je. Tu se upisalo iz kojeg sela, iz kojeg varošice, iz kojeg gradića, grada je ta oblast. I to se neprekinuto unosi i do danas. Tako da se stvorila jedna mreža oblasti. Mi smo za sada izmapirali samo oblasti iz Srbije, ali mi, pošto smo muzej praktično južnoslovenskog prostora, sa tog područja smo skupljali sve predmete, imamo i druge oblasti, Banija, Lika, Kordun, Bukovica, Slavonija, Zmijanje i tako dalje, i sve to predstoji da se izmapira. Zahvaljujem se, direktorka je već pomenula, dizajneru postavke izložbe Mariji Jeftić, kataloga Zoranu Đorđeviću,
autorima virtualnih mapa, Rade Milić, arheolog i njegov tim, i Daliboru Vinkiću, koji je sve te video zapise i sve što je vrlo komplikovano se uradi, on prebacio na ove ekrane, androide, televizor i sada možemo da ih pogledamo. Zahvalio bi se i mojim sadašnjim kolegama, a naročito, pošto na mlađima svet ostaje, moje mladoj koleginici Mariji Paunović, koja je u poslednjih 10 dana letela od prizemlja do 5. sprata i radila još 4 posla. A sada bi sa zadovoljstvom želeo da najavim da dođe Borislava Čelikovića, samo da kažem nešto o njemu. Borislav Čeliković je istoričar iz Gornje Milanovačkog kraja, iz Takovske oblasti. Inače, on je priređivač edicije Koreni, 50 knjiga je on uspeo da izda i praktično je revitalizovao. Ponovo je doveo na ogroman posao koji je Jovan Cvijić zajedno sa svojim saradnicima, pretežno profesorima univerziteta, sklopio u srpski etnografski zbornik SEZB. Borisave, izvoli. Poštovani, ove 2021. godine navršava se 120-godišnjica od objavljivanja prve knjige edicije Naselja srpskih zemalja u okviru Srpskog etnografskog zbornika Srpske kraljevske akademije. U uvodnoj studiji pod nazivom Antropogeografski problemi Balkanskog poluostrva Jovan Cvijić je postavio između ostalog i temelje mapiranja srpskih zemalja. Ovo srpskih zemalja već u nazivu ukazuje na to da su srpske zemlje tamo gde Srbi žive, odnosno Kraljevina Srbija i Kneževina Crna Gora, ali i oni predeli naseljeni Srbima u susednim monarhijama Osmanskoj i Habsburškoj. Da je tako, vidi se da su u prvoj knjizi objavljene studije Jovana Erdeljanovića Donje Dragačevo u Kraljevini Srbiji, Petra Mrkonjića, to je pseudonim Atanasija Pejatovića, Srednje Polimlje i Potarje u tadašnjoj Osmanskoj državi i Svetozara Tomića Drobnjak u tadašnjoj Kneževini Crnoj Gori. A u narednim knjigama biće i studije posvećene Skopskoj Crnoj Gori, Hercegovini, Vasojevićima, okolini Sarajeva. U knjigama objavljenim posle Prvog svjetskog rata biće i Srbi u Severnoj Grčkoj, odnosno studija Južna Makedonija, Slavoniji, Hrvatskoj, Rusiji, Beloj krajini u Sloveniji i tako u 47 knjiga ove edicije, poslednja je Zavođe u Hercegovini, objavljena 2005. godine. Kada je u pitanju mapiranje Srbije, treba da imamo u vidu 3 načina koji se znatno razlikuju jedan od drugog. Prvi je prirodno-geografski, drugi je etnografski, a treći je administrativni. Uzet ću za primer prirodno-geografski prostor planine Rudnik u srcu Šumadije, koji u etnografskom pogledu čine 3 predeone celine, dolina reka sa svojim slivovima koje teku sa rudnika, a to su Kačer, Jasenica i Despotovica. Prve 2 celine nose i imena po rekama Kačer i Jasenica, dok je treća ime ponela po istorijskoj odrednici mesta u kojem je podignut drugi srpski ustanak Takovo. Administrativna podela se ipak ne poklapa sa etnografskom. Tako su 5 naselja u gornjem toku Jasenice, Rudnik, Guriševci, Vojkovci, Jarmenovci i Manojlovci, pripadala Kačerskom srezu sa središtem u Rudniku, a ne Jaseničkom, gde bi im bilo mesto i po prirodno-geografskom i po etnografskom pogledu. Tako i selo Ručići, koje u prirodno-geografskom pogledu pripada slivu Kačera, po administrativnoj podeli je pripadalo Takovskom srezu sa središtem u Gornjem Milanovcu. Ovakvih primjera imamo svuda i treba ih imati u vidu. Na ovoj izložbi etnografske mape od 19. do 21. veka od materijalnog ka digitalnom predstavljeni su primjeri na koji su način Jovan Cvijić i njegovi saradnici izvršili mapiranje Srbije na početku prošlog veka. Ta vremena su davno iza nas i od tih vremena u savremenom životu ostali su samo tragovi. Pred nama je zaostavština naših predaka koja ponovo vaskrsava trudom Miroslava Mitrovića i njegovih saradnika. Ovo je hvale vredan poduhvat
u globalnom vremenu u kojem posebnosti nestaju i postaju statistička greška. Zato je ova izložba posebna i ona je ostavština za budućnost potomcima, za spoznaju o licu i naličju svojih predaka. Zahvaljujem Etnografskom muzeju što mi je učinio čast da ovu izložbu učinim otvorenu. Hvala. Svaka čast, hvala.